ассалому алайкум бинандагони азизу арҷуманди телевизиони симои шаҳри Панҷакент. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. вусъати корҳои ободониву созандагӣ, хуррамгардонӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум дар ҷараёни бозидҳои кории раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода таҳти назорат ва вазифагузориҳои навбатӣ қарор дорад. бо маблағгузории мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент сои зебон ки аз маркази шаҳри Панҷакент убур мекунад тоза карда мешавад. зимни боздиди раиси шаҳри Панҷакент аз рафти тоза намудани ин мавзеъ гуфта шуд ки он дар масофаи наздик ба 4 километр аз ҳудуди шаҳр убур намуда бо сабаби омадани селҳои баҳорӣ сатҳи фарши он баланд шудааст. бо мақсади тоза кардани сой аз қуму шағал ва коҳиш додани хатари селҳои эҳтимолӣ ҳоло бо ҷалби техника он тоза карда мешавад. зимнан дар ҳудуди шаҳр беш аз 88 мавзеъҳои хавфнок ва селрав мавҷуд буда бо ҷалби маблағҳои бюҷети маҳаллӣ ва дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ онҳо ба таҷриҷ тоза карда мешаванд. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ дар идомаи боздид аз иншооти гуногун бо рафти корҳои ободонӣ барои мунфаш намудани роҳҳои маҳаллии деҳаҳои Ғӯсар ва баҳори ҷамоати деҳоти Лоиқшералӣ шинос гардид. иттилоъ дода шуд ки дар деҳаи Ғӯсар дар масофаи 3 километр роҳи маҳаллаи нав ки бо шоҳроҳи Панҷакент айнӣ мепайвандад бо саҳмгузории сокинон мунфаш карда мешавад. раиси шаҳри Панҷакент бо ҷонибдорӣ аз иқдоми созандаи сокинони ин ҷамоат барои боз ҳам зиёдтар ободу зебо намудани деҳаву маҳалла таъсиси ҷойҳои нави корӣ дастур дод. дар деҳаи баҳори ҷамоати деҳоти Лоиқшералӣ ки дар канори сои селрави мазор воқеъ аст, сокинон бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои коҳиш додани хатари сел деворҳои муҳофизатӣ бунёд мекунанд. ҳамарӯза дар ин мавзеъ даҳҳо нафар сокинони деҳа ба сохтани деворҳои сангӣ ки бо симтӯр иҳота карда мешавад машғул ҳастанд. гуфта шуд ки дар мавзеъҳои ба хатари зиёни сел осебпазир 10 девори муҳофизатӣ бо дарозии 18 ба 20 бараш ва паҳноии 1.3 метр сохта мешавад. бунёди чунин деворҳои муҳофизатии сангию симтӯрӣ дар корҳои соҳилбандӣ васеъ истифода мешавад. қисмати бештари сои мазор ки дар масофаи беш аз 12 километр аз байни заминҳои кишт ва боғу токзор убур мекунад ва бар асари селҳои пайдарпайи соли равон аз сангу шағал пур шуда ба манзили сокинон ва заминҳои кишти хоҷагиҳои деҳқонӣ зиёни ҷиддӣ ворид карда буд, бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва ҷалби техникаю механизмҳои зарурӣ тоза карда шудааст ва ин корҳо идома дорад. дар ҷамоати деҳоти рӯдакии шаҳри Панҷакент пули деҳаи Киштӯд ки бар асари омадани сел ва баланд шудани сатҳи оби дарёи Рӯзрӯд корношоям гашта буд, аз нав сохта шуд. раиси шаҳр зимни боздид ба сокинони деҳа барои ин иқдоми наҷиб изҳори сипос намуд. иттилоъ дода шуд ки ин пул аз болои дарёи Рӯзрӯд ки аз канори деҳа мегузарад бо харҷи беш аз 120 000 сомонӣ бо саҳмгузории сокинон бо дарозии 9 ва паҳноии 4.5 метр бунёд шуда аз пули собиқ 2 метр баландтар буда бо истифода аз тахтаҳои оҳанин ва симент сохта шудааст ва аз хатари обхезиҳои эҳтимолӣ осеб намебинад. ба масъулин барои ҷудо намудани техника ҷиҳати тахту ҳамвор намудани роҳи ду тарафи пул дастур дода шуд. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи сазовори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи некноти ҷамоати деҳоти рӯдакӣ бинои нави маркази саломатӣ бунёд карда мешавад. ба раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода иттилоъ дода шуд ки бинои нави маркази саломатии деҳа тибқи лоиҳа аз 2 қабат иборат буда дар он барои қабул ва табобати беморон ҳуҷраҳо ва таҷҳизоти зарурии тиббӣ ҷой дода мешавад. ба масъулин барои бо сифати баланд ва дар муҳлати муайян гардида сохта ба истифода додани иншооти мазкур дастур дода шуд.
گزارش صبرینا اکرم و وشا حسین صالحов. جماعت‌های دوردسترین شهری پنجاکند همیشه زیر توجه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجاکند قرار دارد. رئیس شهری پنجاکند عبدالخالق خالقزاده این نوبت با جماعت دهاتی فاراب سفر کاری انجام داده در افتتاح انشاءات جشنی و تنتنه‌های ایدانه اشتراک نمود. متوجه باشید با گزارش خبرنگاران ما. در دوره تجلیل 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهاتی فاراب شهر پنجاکند نیز چاره‌بینی‌های گوناگون با افتتاح انشاءات‌ها خوش و خاطرمان جشن گرفته شد. سال روان در باغ‌های خواجگی‌های دهقانی و انفرادی و شخصی ساکنان دهه فاراب حاصل میوه از جمله سیب فراوان است. باغ کооپراتیو استحصالی تجارتی غیلانیان که چند سال قبل با تلاش و زحمت زاده برومند دهه فاراب زنده‌یاد گنرال خدایقل همراقولов در مساحت 5 گکتار زمین ناآباد بنیاد گردیده بود، امروز از میوه‌های گوناگون پر است. در این باغ نوع‌های گوناگون سیب، زردآلو، آلوچه، بیهی، چهارمغز و دیگر میوه‌ها که از منطقه‌های گوناگون کشور و خارج از آن آورده شدند، با مهر شنانیده و پرورش می‌شوند. در گوشه این باغ زیبای آراسته، گرمخانه لیمو، حوض ماهی و سردخانه نیز بنیاد شده است. جمع‌آوری حاصل این باغ بلندکوه که نشان زحمت و مهر است، با اشتراک رئیس شهر پنجاکند آغاز گردید. میوه باغ‌های فاراب در بازارهای مملکت با طعم خاصه خریدارانی زیاد دارد و آن را تاجران به واسطه از خود دهه خریداری می‌نمایند. ساکن دهه فاراب عبدالرحمن گورگیف با مبلغ برای زیارت کعبه ذخیره نموده‌اش در زادگاهش پل ماشین گذر بنیاد نمود. انشاءات مذکور با خرج 140,000 سامانی در مدت کوتاه با جلب ساکنان دهه ساخته شده 8 متر درازی و 4.5 متر بردارد و حرکت نقلیات در این موضع آسان و براحت گردید. با یاری پسرانم 8 پسر دارم. همین واقعا نیت کرده بودم که همین کوپرگر نو ساخته میتونم و در مدت 1 ماه همین از شلوغ فاراب به این طرفی دایره کوپرگر نو ساخته استفاده دادم. این طرف من نداری خودم را با اهل جماعت میرسانم که همین دست جمعانه همین کوپرگر ساخته به استفاده دادم. رئیس شهر پنجاکند در مراسم افتتاح این انشاءات با تشبثکار و سرمایه‌گذار این اقدام خیرخواهانه اظهار سپاس کرد و آن نمونه نکوکاری و خدمت شایسته ماندگار برای مردم دانسته شد. حالا با تشبث ساکنان به همت دهه در موضع دیگر ساختمان باز یک پل ماشین گذر و نانوایخانه با وسعت ادامه دارد. رئیس شهر پنجاکند با جانبداری از این اقدام ساکنان جماعت دهاتی فاراب آنها را برای آباد و زیبا و به ترتیب درآوردن اطراف انشاءات ساخته شونده دعوت نمود و برای من بعد نیز سهم گذاشتن در آبادی دهه‌شان دستور و مصلحت‌ها داد. ضمن سفر کاری در جماعت دهاتی فاراب، رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده چون عنعنه‌ای چند نفر شخصان امکانیتشان محدود و سابقه‌داران را عیادت نمود. ضمن دیداربینی با عیادت شوندگان گفته شد که مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجاکند در پرتو دستگیری و غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و ولایت سوخت ضمن سفرهای کاری به جماعت‌های دهات از حال و احوال شخصان امکانیت محدود داشته سابقه‌داران و نیازمندان خبر گرفته با آنها صحبت‌های صمیمی انجام می‌دهد و برای حل خواهش و درخواست و احتیاجاتشان چاره‌های ضروری می‌اندیشد. در نوبت خود عیادت شوندگان با شکرگزاری از دولت آباد و آزاد منتداری صمیمانه‌شان را برای غمخواری و توجه پیوسته به حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتاً اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رهبریت ولایت سوخت و شهر پنجاکند بیان داشتند. با عیادت شوندگان تحفه‌های پولی و مالی تقدیم کردید. گزارش صبرینا اکرم و شهباز قربانov.
با مناسبت روز بزرگداشت ملک الشعراء استاد عبدالله رودکی در آثارخانه جمهوری تاریخی و کشورشناسی که نام این سخنوری بزرگ را دارد چاره‌بینی فرهنگی دایره گردید. متوجه باشید با گزارش دیگری برنامه. واقعا نام استاد عبدالله رودکی در تاریخ ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس و ادبیات جهانی مقامی خاصی دارد. سال 2008 با اقدام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سنه فرخنده 1150 سالگی استاد عبدالله رودکی در سراسر کشور خورشیدیمان و مملکت‌های جهان با یک شکوه و جلال خاصه و افتخار از این ابرمرد ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس تجلیل گردید. باعث افتخار است که در جمهوری تاجیکستان از جمله در شهر باستانی پنجکین ده‌ها مؤسسه‌های فرهنگی، تعلیمی، خیابان و کوچه‌ها و آثارخانه‌ها به نام استاد عبدالله رودکی نامگذاری شده است. خیابان مرکزی شهر پنجکین نام این ابرمرد را گرفته در داخل آثارخانه باشد یک تالار مخصوص به زندگی نامه و ایجادیات استاد عبدالله رودکی بخشیده شده است. به افتخار روز بزرگداشت استاد عبدالله رودکی با اقدام مأموریت مؤسسه دولتی آثارخانه جمهوری تاریخ و کشورشناسی به نام استاد عبدالله رودکی چاره‌بینی فرهنگی تحت عنوان صاحبکران شاعران استاد رودکی است برگزار شد. این چاره‌بینی را سرور آثارخانه مقصود مزراوزاده حسن آغاز بخشید و پیرامون نقش و مقام استاد عبدالله رودکی سخن گفت و حاضرین را با فرارسی روز استاد عبدالله رودکی صمیمانه شادباش گفت. در این چاره‌بینی فرهنگی راهبر مرکزی اطلاعاتی رئیس شهر پنجکین بابا صالح زاده، مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر شیرینشاه نوراللهیف، روزنامه‌نگار عباس همراه‌زاده، سابقه‌داران مهنت جمعه‌بای سنگینوف، مراد سیدعلی مزاری، شاعره شیرین بیان شهادت جلالوه و دیگران به سخن برآمده درباره مقام و منزلت استاد عبدالله رودکی و شعر جهانگیر او اندیشه و ملاحظات و پیشنهادات جالب خویش را ارزیابی نموده اشتراکیان این همایش فرهنگی را به افتخار روز استاد عبدالله رودکی صمیمانه تبریک و مبارکباد گفتند. از طرف آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 به نام عبدالرحمن جامی با توجه اشتراکیان این همایش برنامه رنگارنگ فرهنگی و موسیقی با فراگیری اشعار استاد عبدالله رودکی نمایش داده شد که این بار دیگر گواه بر آن بود که در دیار باستانی ما افتخار و احترام نسبت به استاد عبدالله رودکی خیلی زیاد است. در خاتمه همایش فرهنگی سرور آثارخانه جمهوری تاریخ و کشورشناسی به نام استاد عبدالله رودکی مقصود مزراوزاده به همه اشتراکیان این همایش عرض سپاس نمود و با راهبریت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 شهر پنجکین برای همکاری سپاسنامه تقدیم کرد. گزارش عباس همراه‌زاده و شهباز قربانوف. برنامه را ادامه میدیم. بعضی شهروندان خاصه نورزان و جوانان با شبکه‌های بیگانه که اساساً خبرهای بردروغ و فتنه را پخش میکنند وارد میشوند و عاقبت این عمل خود را فکر نمیکنند. وابسته به این مسئله در سود شهر پنجکین پرونده جنایتی نسبت یک نفر شهروند مورد مرافعه قرار گرفت. در تالار سود شهر پنجکین نسبت یک نفر ساکن شهر پنجکین مرافعه سودی برگزار گردید.
мавсуф худойдотов ғиёсиддин худойбоқиевич истиқоматкунандаи деҳаи зебони ҷамоати деҳотии халифа ҳасан, миллаташ тоҷик, таҳсилоташ миёна, 34 сола буда, оиладор, соҳиби як фарзанд мебошад ва қаблан суд нашудааст. худойдотов ғиёсиддин худойбоқиевич дар содир кардани ҷиноят бо моддаи 307 иловаи 3 қисми дуюми кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон айбдор мешавад. мурофиаи судӣ дар ҳайати раиси кунанда судя эҳсосода Зафар Қиёмиддин бо котиби маҷлиси судӣ Исоқзода Ҷасур бо иштироки ёрдамчии калони прокурори шаҳри Панҷакент Сидиқзода Муҳаммадҷон баргузор гардид. судшаванда Худойдотов ғиёсиддин худойбоқиевич ҷинояти ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлатӣ айбдор мешавад. аз ҷумла ӯ соли 2020 ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба Федератсияи Россия рафта бо воситаи телефони мобили худ дар сомонаҳои иҷтимоӣ YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp ва имо номи худро тариқи мустаори Салом Мирзоева дарҷ карда ба барномаҳои хусусияти ифротӣ доштаи ташкилоти экстремистии гурӯҳи 24 тамос мегирад. ғиёсиддин худойдотов баромадҳои маҷозии ғайриқонунии динии Садои мардум, Азда ТВ, Дурбин ТВ, Фардои Тоҷикистон кировиёни ин барномаҳо шахсоне дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор дошта Муҳаммад Иқболи Садриддин ва Ҳусейн Ашуров мебошанд таълим гирифта бо ин аъзоёни фаъоли ташкилоти экстремистиву террористии гурӯҳи 24 робитаи наздик пайдо намуда бо даъвати онҳо ки мақсаду маромашон бо роҳи зӯроварӣ барҳам додани давлатҳои сохти идоракунияшон демократӣ алалхусус ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ин замина бунёд намудани давлати исломии хилофат мебошад, ақидаҳои ифротияшонро омӯхта ҳамчун аъзо дар ин иттиҳодҳои ҷиноятӣ шомил шудааст. ном бурда дар мунозираҳои интернетӣ шакли ифротӣ дошта фаъолона ширкат варзида ақидаҳои ғайриқонунии аъзоёни ин иттиҳоду ташкилотҳоро ҷонибдорӣ карда тавассути саҳифаи интернетиаш дар шабакаҳои иҷтимоӣ сабт, навиштаҷот ва баромадҳои хусусияти ифротӣ доштаро нашр ва паҳн карда ҳамзамон ақидаҳои ғайриқонунии ифротии хешро тариқи интернет иброз кардааст. суд нисбати Худойдотов ғиёсиддин худойбоқиевич чунин ҳукм кард. ҳукм аз номи ҷумҳурии Тоҷикистон суди шаҳри Панҷакент болоти суд дар ҳайати раискунанда судя эҳсосзода Зафар Қиёмиддин бо котиби маҷлиси судӣ Исоқзода Ҷасурбек бо иштироки ёрдамчии калони прокурори шаҳри Панҷакент Сидиқзода Муҳаммадҷон дар маҷлиси судӣ 31 июли соли 2024 парвандаи ҷиноятҳои нисбати судшаванда Худойдотов ғиёсиддин худойбоқиевич 27 июли соли 1990 дар шаҳри Панҷакент ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудааст. миллаташ тоҷик, таҳсилоташ миёна, беҳист, оиладор, соҳиби як нафар фарзанд, қаблан суд наштааст то ҳабс сокини деҳаи Зебон, ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасани шаҳри Панҷакент, вилояти Суд, муваққатан бекор, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, чораи пешгирияш нигоҳ доштан дар ҳабс татбиқ гардоштааст. дар содир кардани ҷиноят бо моддаи 307 иловаи 3 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишро баррасӣ намуда муайян кард. дар осои моддаи 78, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 44, 348, 350, 359 кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд ҳукм кард. Худойдотов ғиёсиддин худойбоқиевич бо моддаи 307 иловаи 3 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шуда бо ин модда ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 5 солу 6 моҳ бо нигоҳ доштан дар калони истори дору низоми пурзур таъин карда шуд. саршавии муддати адои ҷазо нисбати Худойдотов ғиёсиддин худойбоқиевич аз 14 июни соли 2024 ба ҳисоб гирифта шуд. чораи пешгирӣ нисбати Худойдотов ғиёсиддин худойбоқиевич нигоҳ доштан дар ҳабс бетағйир мемонда шавад. далели шаҳрӣ як адад телефони мобилии тамғии хонор дар дафтархонаи суди шаҳри Панҷакент нигоҳ дошта шудааст. пас аз эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми мазкур хотирааш тоза карда ба фоидаи давлат мусодира карда шавад. тарафҳои норозӣ метавонанд нисбати ҳукми мазкур дар муддати 10 шабонарӯз ба маҳкум шуда дар ҳамин муҳлат пас аз гирифтани нусхаи ҳукм тавассути ҳамин суд ба коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии суди вилояти Суд шикоят ё эътироз ба тарафи кассатсионӣ оваранд. раискунанда имзо. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.